posne pizza kiflice sastojci za posne pizza kiflice, 3 dl paradajz soka ili pirea, 50 g kukuruza šećerca, 50 g krompira, 50 g graška, 50 g šargarepe, 100 g paprike, so, biber, origano, glavica crnog luka, 2 čena belog luka, ravna kašičica aleve paprike, 1 dl vode, 1 dl mlake vode, 2 kašičice suvog kvasca, 1 kašika šećera, 750 g mekog brašna, 120 ml ulja, 250 ml kisele vode, 250 g posnog dimljenog kačkavalja, 120 g margarina. Pizza kiflice se pripremaju na sledeći način: prvo spremite fil jer on mora da se ohladi. U dublji sud stavite malo ulja, pa sipajte sitno secani crni luk, da se prodinsta. U to naspite paradajz i decilitar vode i uz mešanje pustite da provri. Kada provri, dodajte origano, soli i bibera po ukusu. Sipajte povrće, papriku isecite na kockice, ako nemate svežu može i pečena. Uz mešanje kuvajte dok se ne zgusne i ne skuva povrće. Otprilike 20 minuta. Na kraju dodajte alevu papriku i beli luk. Kada se potpuno ohladi dodati posni kačkavalj krupno narendan. U mlaku vodu staviti kvasac i šećer. Brašno prosijati, dodati još soli oko 2 kašičice ravne. Kada kvasac uskisne, sipati ga u brašno, dodati ulje i 250 g tople kisele vode. Pustiti testo da narasta na toplom da se duplira. Rukama vaditi loptice veličine ping-pong loptica recimo i rukama rastanjiti na radnoj površini. Filovati i praviti kiflice. Kiflice ređati u pleh na pek papir. Pustiti da narastu da se dupliraju u plehu. Malo ih recnuti po površini i dobro premazati rastopljenim margarinom. Peći na 180 stepeni oko 35–40 minuta u zavisnosti od rerne. Prijatno, za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.